أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alloh subhanahu va taala shu kunlarimizni barak qilsin muhtaram qardoshlar. Alloh taala qilgan g'iboratlarimizni qabul aylab, bilib bilmay qilgan ochiq yashirin qilgan gunohlarimizni ijro ko'rsin. Alloh taala bizga dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. Alloh taolaning qo'shqonlarini o'tab deganlaridan tiyilib yasharga, erta kech endi anga hamd sana qilarga, ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat shariflari bizni aytirga Alloh taala nasib aylasin. Muhtaram qardoshlar, bugun endi silashib ketasi so'zimiz bo'lar Alloh birsa taqdir haqida. Taqdir degan so'z arabcha endi qadar deylar shulay bit. Ham siz uni bilasiz iymon kalimasidan. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val ba'thi ba'dal maut. Har bir musulmon kishisi bola chog'ida eng birinchi bo'lib shu so'zlarni yodlay. Iymon keltirdim shulay bit Alloh Taolaga, farishtalarına, Allohning kitoblarına, uning payg'ambarlarına iymon keltirdim oxirat kunina ham taqdirga. Ham iymon keltirdim o'lgandan so'ng tirilib, qo'barilib chiquvga. Bu so'zlar muhtaram qardoshlar har bir musulmon kishisine bola chaqda öğretilir. Bu so'zlardan ko'pini Allohlar da bilmiyor shulay bit hozirgi zamonda. Bola yani öğretilir bola chaqda. Ham mana shu bizning iymonning bag'onalari deb biz uni janrga tegishli bo'lgan aybirlar, shular orasida bor mana shu taqdir degan aybir. Taqdirga ishonu. Dersingni aytganda qolgan ishonuvlar taqdir bilan chaqishtirganda yengilroq. Masalan, Allohga ishonu, farishtalarga ishonu anda, payg'ambarlarga ishonu yengilroq. Amana taqdirga ishonu qay vaqtda bizning aqlımızga sığmay. Ni uchun? Chunki taqdir degan so'z ostida biz o'li boshlasak, qutala boshlaymiz. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da shunga ko'ra taqdir turunda ko'p silashmagiz degan, ko'p o'ylamagiz degan. Bir shulay kelib kirib chiqqanda ikki sahaba taqdir turunda bahslashib o'tiralar. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Aning turunda bahslashmagiz" deydi. Ya'ni ul biz anglab bitira turgan aybir tugul. Ammo biz taqdirga ishonamiz. Taqdirga ishonamiz, ya'ni bütün aybirda har bir narsaning aybiri yazmishi deb aytganda shulay bit kelajagi Alloh Taala tomonidan yozilib qo'yganга biz ishonamiz. Kim bunga ishonmay, shul musulmon bo'lmay. Lekin shu ishonu orqasida qay bir bahsli masalalar kelib chiqa boshlaydi. Alloh Taala bütün aybirni yozib qo'ygan ekan, demak kafirga da kafir bo'lurga yozib qo'ygan. Kishi o'tiruvchiga o'tiruvni yozib qo'ygan. Zinachiga zinani yozib qo'ygan. Har birsine demak bularni yozib qo'ygan ham ko'pkina gunoh qilgan kishilar o'zlarini shuning bilan aqlaylar. Ular aytadilar, Alloh Taala shulay taqdir qilgandir endi menga deylar. Balalari musulmon bo'lmagan kishiga ilena kiyevga chiqa boshlasa narsa deylar? Yazmishi shuldir endi deylar. Taqdiri shuldir endi deylar. Şunun bilan bitti, Allarda g'ayb yo'q. Mana shunday bir qarshilik kelib tuva muhtaram qardoshlar. Lekin Alloh Taala tomonidan yozilib qo'yilgan aybirlar bo'lsa da, biz kishining ixtiyoriy kishi bor ekanini da anglaymiz. Kishining ixtiyori bor, saylov mumkinchiligi bor ekanini biz anglaymiz. Kishi o'zi tilab iymonli bo'la, o'zi tilab kafir bo'la. Kishi o'zi tilab kishi o'tira, zina qila, ilana kiyevga chiqa. Ya'ni bu kishining o'zi tilab ishlagan aybirlari, o'zi saylab olib ishlagan aybirlari. Bunda biz Alloh Taolani g'ayblay olmaymiz. Lekin bit Alloh Taolo yozib qo'ygan deymiz biz. Qay bir g'alimlar buni bo'lay anlatalar. Alloh Taolo buni bilib yozib qo'ygan. Shunga ko'ra taqdirning eng birinchi negizi, taqdirga ishongan vaqtda biz narsaga ishonarga tegishmiz. Alloh Taolo bütün narsani bilar.
Булган әйберне дә, булмаган әйберне дә Аллаһы Тәгалә бөтенесен дә белә. Димәк, тәкъдир язылган Аллаһы Тәгаләнең гыйлеме белән. Киләчәкне Аллаһ Тәгалә белеп язган. Ә белеп язу бу булачак әйбергә тәэсир итәме? Тәэсир итми булачак әйбергә. Әгәр син белеп торасың икән, менә әйтик, мәсәлән, чыгардың телефонны. Анда язган: сәгать 12-дә яңгыр ява башлый. Син әйтәсең кешегә: сәгать 12-дә яңгыр ява башлый дисең. Бу яңгырны син китердеңме? Син гаеплеме бу яңгыр яуганга? Юк, син белеп әйтәсең аны. Шуңа күрә галимнәр әйтә, Аллаһы Тәгаләнең белеп язып куюы бу кешенең сайлау, ихтияри кешене тәэсир итми. Кеше үзе сайлап ала. Әмма Аллаһы Тәгалә аның нәрсә сайлаганын белгән. Аллаһы Тәгаләнең нәрсә сайлаганын белгән. Бу кагыла, мөхтәрәм кардәшләр, безнең ихтиярга, сайлау ишебезгә. Ләкин Аллаһы Тәгалә безгә бәйле булмаган әйберләрне бирә. Шул ук яңгырны Аллаһы Тәгалә үзе килеп безгә бирә. Без аны китермибез. Ләкин яңгыр яу безнең гамәлләргә бәйле булырга мөмкин. Белгәнебезчә, закат түләмәсәк, Аллаһы Тәгалә яңгыр бирми. Закат түләсәк, ашыр түләсәк, Аллаһы Тәгалә яңгыр бирә. Ягъни Аллаһы Тәгалә безнең гамәлләребезгә карап бу әйберне үзгәртергә мөмкин. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: изге гамәл кылса кеше, Аллаһы Тәгалә аның гомерен озайта ди. Дуга кылса ди, тәкъдир үзгәрә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ди. Димәк, менә шушы кешеләрнең гамәлләренә карап, Аллаһы Тәгалә инде ниндидер әйберне үзгәртергә мөмкин. Ә Аллаһы Тәгалә безгә җәберләп биргән әйберләр, ягъни бездән тормый торган әйберләр бар бу дөньяда. Без алар өчен җавап та бирмибез. Кеше туган ямьсез булып, мәсәлән. Ул аның өчен җавап бирәме? Кыямәт көндә Аллаһ Тәгаләне сорамый, нишләп син ямьсез булып тудың? Юк, сорамый. Кеше, мәсәлән, туарга мөмкин гариб булып, Аллаһы Тәгаләне сорамый, нишләп син гариб булдың дип. Кеше бәхетсез булырга мөмкин, Аллаһ Тәгалә сорамый, аннан нишләп син бәхетсез булдың дип. Бу әйберләрне Аллаһы Тәгалә безгә инде үзе җәберләп биргән. Аллаһы Тәгалә бездән сорамый, нишләп синең әти-әниең шушы кеше иде, менә теге кеше түгел дип. Сорамый, чөнки Аллаһ Тәгалә безгә биргән ул әти-әнине. Беребездән дә сорамый, нишләп синең әти-әниең иманда шундай әүлияләр булмады дип. Без гаепле түгел аңа. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, инде җәберләп Аллаһ Тәгалә безгә биргән әйберләрдә без җавап та бирәсе юк безнең. Нишләп быел чияләр әче булды? Нишләп алма кызара? Без аңа җавап бирмибез. Бу безнең проблема түгел ул. Син аны ничек бар шулай кабул итәргә тиеш. Бу өлкәдә без нәрсә дибез? Радиту биллаһи раббан дибез. Алладан без риза булдык, Раббы буларак дибез. Һәм шуңа күрә җил иссәдә җилне сөкмәскә куша Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Яңгыр яуса да дуга кылырга куша: Аллаһумма саййибан нафиган. Заманны да хәтта сөкмәгез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: заман ул мин ди. Ягъни без үзебезнең шушы булган әйберләребезне без сөкмибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ризыкны да сөкмәгән, шуңа күрә ышаса ашаган, ышамаса ашамаган. Сөкмәгән ризыкны, чөнки аның тәме Аллаһы Тәгалә биргән шулай. Ә менә аның тәме сиңа ышыймы, юкмы? Мосы әлбәттә синнән тора. Әмма син аны сүгергә тиеш түгел. Чөнки ул кемгәдер ышый, кемгәдер ышамый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде бу әйберләр бездән тормый, һәм шуңа күрә без аның өчен инде җавап та бирмибез. Шулай ук без ышанырга тиешбез. Бөтен әйбер, бөтен гыйлем язылган Лаухул Мафхузда. Лаухул Мафхуз, хранимая скрижаль дип тәрҗемә ителә инде ул. Бар шундый бер база дип әйтик инде. Анда бөтен әйбер язылган.
Анда бөтенләй бер язылган, шушы җир һәм күкләр барлыкка килгәнче 50 мең ел алда. Инде билгеле булган. Күкләр дә билгеле булган, бөтен нәрсә шулай бит анда язылган булган. Бу каршы килә эволюцияга. Чөнки эволюция хаотичный бара. Анда билгеле түгел нәрсә булачагы. Мәсәлән, барлыкка килә бу инде фән буенча. Зур шартлау, большой взрыв. Кайсы планетада тереклек буласы билгеле түгел бу вакытта. Бу фән буенча. Очраклы рәвештә генә кайсыдыр планетада тереклек барлыкка килә, очраклы рәвештә. Билгеле түгел берәйбердә. Балыкның да җир йөзенә чыгасы билгеле түгел. Маймылның да кешегә әйләнәсе билгеле түгел, фән буенча. Ягъни булар бөтенесе очраклы рәвештә барлыкка килгән әйберләр. Мөселманнар, иманлы кешеләр әйтәләр, бөтен әйбер язылган ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, без галәмне киңәйтүче ди. Галәмне без киңәйтәбез ди. Чыннан да галәм киңәя, зурая. Һәм дә инде шушы галәмдә булган бөтен әйберләр кайсы планетада тереклек булачак, кайсы планетада кеше яшәячәк, җеннәрме анда, кемнәр оча, кемнәр су астында, алар бөтенесе язылган. 50 мең ел алда инде шушы җир йөзләре барлыкка килгәнче үк. Шуңа күрә без бу әйбергә шулай ук ышанырга тиешбез. Булар берсе дә очраклы әйбер түгел. Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, бу җир йөзендә булган бөтен әйбер дә Аллаһ Тәгаләнең теләге белән эшләнә. Хәтта кафир дә кафир була Аллаһ Тәгаләнең теләге белән. Аллаһ Тәгалә теләмәсә, ул кафир булмас иде. Аллаһ Тәгалә теләмәсә, кеше мөселман булмас иде. Ләкин теләк белән бар ризалык, икесе ике әйбер. Галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгаләнең моңа булган теләге, ләкин моңа Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы юк. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә дуңгызны безгә барлыкка китергән җир йөзендә. Ләкин әйткән ашамагыз дигән. Бу дуңгызны Аллаһ Тәгалә теләге белән эшләгән. Аллаһ Тәгалә теләмичә барлыкка килмәгән ул дуңгыз каядыр башка юллар белән, шулай бит. Кемдер әйтә икән, менә дуңгызны шайтан ясаган дип, ул кафир була. Шайтан бер нәрсә ясамый. Бөтенесен ясый Аллаһ Тәгалә. Ләкин Аллаһ Тәгалә теләге белән барлыкка китерсә дә бу әйберләр нәрсә дигән? Минем ризалыгым юк дигән. Аллаһ Тәгалә кешегә сайлау мөмкинчелеге биргән. Ул аңа әйткән: кем тели кафир була, кем тели мөселман була. Аллаһ Тәгалә әйтә: кем тели кафир була, кем тели мөселман була. Ләкин нәрсә ди? Кафирлеккә ризалыгым юк. Мөселман буларга ризалыгым бар ди. Мәсәлән, кайтада синең улың сиңа әйтә: әти ди, Наташага әйләнәм ди. Син нәрсә дисең? Ярар, улым, теләсәң нишлә? Ләкин минем моңа хәйр-фатихам, ризалыгым юк. Бу малай иленә аламы? ЗАГСка бара аламы бу? Барала? Барала. Ләкин әтисенең ачуын китерә. Һәм әтисе бу балага карата фикере үзгәрә, хисләре үзгәрә, җаза килергә мөмкин. Ләкин ул моны эшли ала. Аны тыя алмый бер көндә. Менә бу көндә шулай безнең дәүләттә дә шулай ук. Закон буенча син зина кыла аласың. Аңа җаза юк. Закон буенча аракы эчә аласың. Аңа җаза юк. Ләкин ул ярый дигән сүз түгел, моны эшлә дигән сүз түгел, шулай бит. Син буларны эшли аласың закон буенча, советский закон буенча, дәүләт законы буенча, әмма Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы юк моңа. Аллаһ Тәгалә сиңа ачулы булачак. Хәтта мөселман дәүләтендә дә син моны эшли аласың. Ләкин Аллаһ Тәгалә сиңа ачулы булачак. Синең кулың кырымый. Мәсәлән, Фиргаун Ибраһим галәйһиссәламның хатынына кулын сузганда, Ибраһим галәйһиссәламның хатыны бик матур була, Сара. Һәм Ибраһим галәйһиссәлам Мисырга баргачтын, ул аңа кызыга, аның хатынына. Үзене китмәкче була ул аны, Ибраһимны
алып ташлап, шулай бит үзенеке итмәкче була. Кулын суза, кулы кырый. Кулын кырый, паралич суга кулын. Кирешә кулы. Шуннан соң тәүбә иткәч, яңадан селкенә башлый. Тагын кулын суза, тагын кырый. Аллаһы Тәгалә шундый хикмәт биргән Ибраһим галәйһиссәламгә, ләкин бездә андый хикмәт юк. Сала ашасаң, тотсаң кулыңа, шулай бит кулың кырымый. Аракы тотсаң, калтырамый да кул. Туп-тура авызга бара, шулай бит. Теге фитилдә генә ул бар шундый мазь теге. Хәтерлисезме фитилне? Кулга мазь сөртәсең дә аракы кулдан теге китә, этелә. Анда гына бар ул. Монда андый нәрсә юк. Әгәр син җина кылырга чыгып китсәң, сөртенеп тә җыгылмыйсың, аварияга да эләкмисең, теләгән җиреңә барып җитә аласың. Аллаһы Тәгалә шулай бит моны теләгән. Ләкин риза түгел. Шуңа күрә моны да онытмаска кирәк. Аллаһы Тәгаләнең кыдрәте бөтен нәрсәгә җитә. Ләкин ул бу әйберләрне барлыкка китергән икән, ул аны эшләргә ярый дигән сүз түгел ул. Кемдер уйлый шулай дип, раз Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән, димәк ярый. Дуңгызны ярамаса, Аллаһы Тәгалә барлыкка китермәс иде. Дуңгыз шуның кадәр бала тапмас иде, һәм шуның кадәр тиз үсмәс иде. Фермерлар өчен дуңгыз ул фитнә. Чөнки сыерга караганда ул күбрәк бала таба, һәм сыерга караганда тизрәк үсә дуңгыз. Сыер асраганчы сыер елга бер бала таба. Сыер асраганчы дуңгыз асравын экономик яктан караганда, санап караганда уңайлырак кебек. Шуңа күрә мега фермалар төзиләр, дуңгыз фермалары. Сарык та, сыер да аның кадәр бала тапмый дуңгыз кебек, һәм аның кадәр тиз үсмиләр. Һәм дуңгыз бөтен нәрсәне ашый. Сыерга аерым бер ашамлык кирәк, сарыкка аерым ашамлык кирәк. Дуңгызга нәрсә салсаң шуны ашый. Ашырга булмаса үзенең бугын ашый. Бөтен нәрсәне ашый. Үзенең баласын да ашый. Фитнә. Шулай бит. Кемдер әйтә, әгәр дә ул алай булмаса, Аллаһ Тәгалә шулай әйтмәс ияны ди. Шулай яратмас иде. Юк. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә фитнә өчен яраткан да улан. Аллаһ Тәгалә булсын дигән, кун фаякун, дуңгыз да булсын дигән. Ләкин нәрсә ди? Аңа якын килмәгез ди. Шуңа күрә моны да онытмаска кирәк. Монда ул теге тәкъдир белән аны аңлатып булмый, бу әйберне аклап булмый дөресрәге. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне барлыкка китерүче, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә безнең гамәлләребезне дә барлыкка китерүче. Һәр бер гамәл ул мәхлук Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Әмма без шушы гамәлгә үзебезнең мөнәсәбәтебезне, ниятебезне кертеп, аны хәлал яки харам итәбез. Ир белән хатын бергә ятып йокладылар. Хәлалме, хараммы бу мөнәсәбәт? Никах булса хәлал, никах булмаса харам. Мөнәсәбәт бер үк. Эше бер үк. Никах укыгач ул үзгәрми, шулай бит. Ул ниндидер теге аерым бер ысулга әйләнми. Ул шул ук гамәл. Никах укысаң да, укымасаң да. Ләкин никах укысаң хәлал, укымасаң харам була. Менә бу гамәл, ул бөтен гамәл Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән. Әлбәттә, бу әзрәк кыйнырак моны аңларга, ләкин тыңлап торсаң авыр түгел. Бөтен гамәлне дә Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән. Безнең гамәлләребезне Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән. Без үзебез гамәл барлыкка китермибез. Без бары тик гамәлне сайлыйбыз гына. Бары тик сайлыйбыз гына. Сезнең инде ишеткәнегез бардыр бер риваят. Бер шәкертнең бик каташысы килә. Элек шәкертләр фәкыйрь булганнар, галимнәр дә фәкыйрь булган элек. Алар байларның ишеген шакып йөрмәгәннәр, байлар алар янына йөргән. Һәм бу шәкерт нишли? Чыгып китә үзенә ашарга эзләп. Бер кыйма астыннан менә дә карый, ишек алтында ашарга пешеп утыр. Ит пеше. Бу килә дә шушы бу итнең кисәген кабып ала. Аннан соң мин бит гынах кылдым ди. Харам ди. Кирдем бу җиргә, харам ризыкны ашадым ди. Тиз генә чыгып кача шушыннан. Тәүбә итә. Бу бит харам миңа булды ди. Шуннан соң укытучысы янына кайтып утыра, тәүбә итә, үкенә бик каты. Бер заман мәчеткә килеп керә бер хатын-кыз. Бу галим янына килә дә әйтә: "Шейх, хәзрәт, мин кияүгә чыгасым килә, мин кияүдә түгел,
Берәр яхшы кеше булмасмы икән миңа ди. Миңа ди акча мазар кирәкми ди, ир кирәк ди. Шәйх әйтә, менә минем укучым бар ди, шуңа ди, мин сине бирә алам ди. Ярар, мин риза ди. Теге шәкертне әйтә. Ишек алдына кергән шәкертне. Бер никах укыйлар, өйләнешәләр, һәм бу егет кайта теге игә. Кайтса теге үзе кергәни. Үзе ашаган ит, үзе кергән кыйма, һәм нәрсә ди? Әгәр сабыр итсәм, бу ризыклар миңа хәләл була иде ди. Сабыр итсәм әзрәк ди, мин монда инде законлы рәвештә керер идем ди. Аллаһы Тәгаләнең хикмәтен аңлап ала. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, син ашыйса әйберне барбер ашыйсың, Аллаһ Тәгалә сиңа бирә, ләкин хәләлме ул, хәрәмме? Менә монысын син хәл итәсең. Үзең сайлап аласыңмы син аны? Әллә инде шулай итеп хәрәм юл белән эшлисеңме? Менә шуннан тора, мөхтәрәм кардәшләр, тәкъдир дигән төшенчә тәкъдирне дөрес аңлау. Шуңа күрә дә тәкъдиргә сылтарга ярамый безнең үзебезнең гөнаһларыбызны, безнең хаталарыбызны, ялкаулыгыбызны. Тәкъдирнең монда катнашы юк. Бу безнең үзебезнең сайлап алган әйберләребез. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. Аъуду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о предопределении. Вы знаете, что каждый верующий, каждый мусульманин должен верить в предопределение. То есть то, что его жизнь предопределена, то, что будет, все записано. Дело в том, что само по себе понятие «предопределено» значит, подразумевает, что от тебя ничего не зависит. Вот записано тебе быть таким, значит, таким ты и будешь. Записано тебе вот так вот сделать, значит, то ты и будешь делать. Поэтому есть такая секта в исламе — джаббариты. Они говорят, что у человека нет вообще никакой воли, все предопределено, все предписано Аллахом. Все, что делает человек, это все предписано Аллахом. И когда у них спрашиваешь, а как же, если он кафир, значит, тоже предписано быть кафиром? Да, тоже предписано кафиром, дальше не рассуждайте. Все, так записано. Мы же говорим каким образом? Да, все записано, все предопределено, но предопределение связано с созданием дел и знанием, что выберет человек. А выбирает человек эти дела сам. Понимаете? То есть человек, если я знаю в будущем, что, например, вот сидит ученик передо мной, что я знаю, что он не сдаст экзамен. И я перед уроком говорю другим учителям, вот этот мой ученик, он не сдаст. Почему я? Потому что я наблюдал за ним. Все. Я знаю, что он не сдаст. Все, он не сдает. Ты повлиял как-нибудь на его несдачу? Ты никак не повлиял. Ты просто знал, что он не сдаст, правильно? Вот ученые говорят, что Аллах Тааля не вынуждает человека выбирать что-либо, а что? Аллах Тааля знает, что он выберет, и поэтому это написал. Аллах Тааля не вынуждает. Но Аллах Тааля, альхамдулилля, подталкивает. Подталкивает к хорошему, есть такое. Но почему он подталкивает? И он подталкивает, если сам человек к этому стремится. Если человек стремится найти истину, то Аллах Тааля подталкивает его к этой истине. Но если человек хочет неверия и греха, то в этом тоже его ждет успех. К сожалению. Мы с вами много раз говорили, что когда человек поклоняется этому миру и хочет богатства, хочет славы, хочет харама, то у него это получается. Почему? Потому что Аллах Тааля ему дает все в этом мире, но в ахирате он всего этого лишится. Как сказано в хадисе, кто много смеется в этом мире, много плачет в ахирате. Кто пьет вино в этом мире, не пьет его в ахирате, в раю. И так далее. То есть он себе в этом мире разрешил запретное, но там он уже ничего не получит. Поэтому Аллах Тааля в этом тоже, конечно, человеку дает волю. И человек поэтому сам выбирает между верием и неверием. Верит, значит он сам выбрал, не верит, сам выбрал. Из-за этого получает награду и получает наказание. Если бы Аллах его заставлял не верить,
тогда от наказания не было бы смысла. Поэтому мы говорим, если до человека не дошел дагват, его не призвали к исламу, то Аллах его не наказывает за это. Это убеждение Ахлю сунна валь джамаа. Сумасшедшего Аллах не наказывает за грехи. Почему? Потому что у него разума нет, который связывал бы его животные качества нафс и веру. У него вера есть, сердце есть нафс. Что их связывает? Связывает их разум, акль. А у него разума нет, поэтому Аллах не наказывает его. Сумасшедший может искренне намаз читать, а может пойти кого-нибудь убить. Но наказания за это не будет. Потому что разума нет. Аллах не наказывает его за это. Ребенка тоже Аллах Та'аля не наказывает. Потому что у него нет понятия, он не различает добро и зло. Разум еще не достиг этого. Начинает он различать где-то в 7-8 лет. И в 7-8-летний ребенок, он не называется балиг, совершеннолетний, он называется мумайиз, различающий добро от зла. Но еще не совершеннолетний. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля наказывает тех, кто осознанно делает выбор. И это наказание необратимо, неизбежно. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля нас не спрашивает о том, что не под нашей властью. Аллах Тааля не спрашивает человека, почему солнце вышло сегодня вот в такое-то время, потому что Он этим управляет. Почему в вашем регионе был дождь, а в этом регионе не было дождя? Аллах Тааля этим управляет. Почему у тебя 5 детей, а не 10? Потому что Аллах Тааля дает детей. Почему у тебя одни девочки и одного мальчика нет? Что с ними сделал, с мальчиками, да? Я не виноват, рождались только девочки. Аллах Тааля за это тебя не спрашивает. Потому что это от Аллаха. Аллах Тааля не спрашивает, почему ты красивый, а тот некрасивый, или наоборот. Все хотели бы, встав перед зеркалом, да, быть красивыми. Я тоже, когда был очень молодой, думал, вот накоплю денег, вот это исправлю, операцию сделаю. Были такие мысли у меня. А потом я понял, что я и так красив. У каждого человека есть такие мысли. То есть он говорит, вот вы этого подправите, вот это подправить. Сейчас девушки вообще мощно этим занимаются, да? Сейчас поэтому все девушки одинаковые. У нас выбора не осталось. Все они одинаковые. И по характеру все они деньги любят, и наружу они, на лицо все одинаковые. Поэтому люди вот так вот сейчас вмешиваются в это. Но ты за это не отвечаешь. И твоя внешность на самом деле тебе во благо. Например, ты очень любишь женщин. Нафис у тебя такой. И Аллах создает тебя некрасивым. Ты-то любишь, а они тебя не любят. И Аллах тебя хранит от зина. Это хорошо? Это хорошо. Ты даже этого не понимаешь. Ты жалуешься там, да? Все равно ты женишься на какой-нибудь тоже некрасивой. Это не проблема. То есть у каждого есть своя пара, просто надо себе дать реальную оценку. Иногда ребята ходят, вот не могу найти, там ты в зеркало, говорю, смотрел? Ты в зеркало посмотри и выбирай себя по стати. А то, конечно, ты там ходишь среди фотомоделей, не можешь себе найти. Там ходят другие фотомодели. Они себе подстать. А тебе вот другая подстать. Ищи себе подстать, почаще в зеркало смотри. Аллах Тааля нас не спрашивает за эти вещи. Если человек пытался жениться, но не получалось, тоже Аллах Тааля не спрашивает, почему ты не женился. Он говорит, я пытался, все. Я делал усердие, искал, предлагал, реально оценивал, но не получилось. Поэтому вот это все тагдир. И это, дорогие друзья, спокойствие, покой нам дает. Бывают иногда люди, вот они не богатые, бывают несчастливые, бывают некрасивые, бывают больные. Они же себя корят за это, говорят, вот почему я такой, почему так ко мне судьба жестока и так далее. А на самом деле, если он понимает истинный смысл тагдира,
что это от Аллаха, что это ему во благо, он что говорит? Альхамдулилля. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто сказал радиту билляхи раббан, я доволен Аллахом как Господом, вабиль ислями динен, а исламом как религией, ваби Мухаммадин расулян, саллаллаху алейхи ва саллям, я доволен Мухаммадом как пророком, если человек это скажет, он войдет в рай. Почему? Потому что он доволен всем этим. Доволен и предопределением, и Аллахом, не жалуется на Аллаха, доволен исламом как религией, все законы его устраивают. Утром встает на утренний намаз, он не ругает, не говорит: эх, а зачем вот 5 намазов, вот лучше бы 4, без утреннего было бы хорошо. Он на это не жалуется. Он доволен исламом. Такой человек попадает в рай. Потому что это тагдир, это от Аллаха. И тебе за это и спрашивать не будут. Тебя не будут спрашивать, почему ты бедный или почему ты богатый. Будут спрашивать, откуда ты разрабатывал и куда тратил. Но не будут спрашивать, почему ты бедный или богатый. Также, дорогие друзья, тагдир нам помогает еще в таком плане, что мы не должны переживать за заработок. Мы очень переживаем за заработок. Хватит ли денег? Смогу ли я обеспечить семью? Очень многих ребят это волнует. Говорят, вот я не могу жениться, потому что денег нет у меня, там туда-сюда, я не обеспеченный. В основном, вот в нашей стране, я не знаю, среди моих знакомых, все женились, когда они были нищими. Даже не бедными, а нищими. Жизнь начинали с чего? Со съемной квартиры. Альхамдулилля, что у нас есть такие девушки, которые соглашаются выйти замуж за таких. Я бы не женился, там многие бы не женились, если бы не было таких девушек, да? Альхамдулилля, что есть любовь. Они влюбляются, за нас замуж выходят. Если бы был чистый расчет, вот я сейчас думаю, да, ко мне подойдет какой-нибудь студент, а я студентом женился, скажет: я хочу взять вашу дочь замуж. Ни кола, ни двора, ничего нет у него. Ни заработка. Я вот сейчас думаю, отдал бы, не отдал бы. А ведь за меня отдали. А ведь за меня отдали. Думаешь, потому что ризq от Аллаха. Мы думаем все, что вот ризq нужен там. Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, «Ва ма мин даббатин илля аля Аллахи ризқуха. Ва ма мин даббатин фил арди илля аля Аллахи ризқуха». У любого животного, говорит, даже живого существа на земле ризq, пища от Аллаха. Он дает. Поэтому меняешь ты место жительства. Если ты делаешь что-то ради Аллаха, не бойся, ризq от Аллаха. Не бойся лишиться ризqa. Из-за этого скрываешь истину, не борешься с ложью. Почему? Потому что ты боишься лишиться ризqa, пропитания, а ризq от Аллаха. Не бойся поэтому. Ризq от Аллаха. Также, дорогие друзья, не надо переживать, что рано умрешь. Многие переживают, что они рано умирают. Я вам рассказывал, да, вот Савелий Крамаров, когда умирал, он умер в 60 лет. Ему было очень стыдно, что он умирает в 60 лет. Он всю жизнь вел очень такой здоровый образ жизни, ЗОЖ. Он с собой носил еду, с собой носил напитки. Он говорил, что проживет до 120 лет. А прожил всего половину. И умер от онкологии. И вот когда умирал, он говорит: мне, говорит, очень стыдно. Я, говорит, всю жизнь пропагандировал здоровый образ жизни, говорит, а люди сейчас скажут, говорит, вот он заболел все равно, говорит, и умирает так рано. Мне, говорит, очень стыдно. Потому что, дорогие друзья, мы же ведем здоровый образ жизни не потому, чтобы долго прожить, а чтобы Аллах был нами доволен. Наша цель здорового образа жизни – это довольство Аллаха, а не долго прожить. А жизнь, долгота жизни от Аллаха. Ты можешь вести здоровый образ жизни, вот у меня отец тоже не курил, не пил, в 50 лет умер, и там вся деревня смеялась. Какой смысл? Вот он ходил, говорит, не пил, не курил, говорит, в 50 лет умер. Для этого же он не пил, не курил. Цель была другая. Да, умер в 50, и Пророк саллаллаху тоже умер в 63 года. Как пророк, как наставник, так скажем, да, показатель там праведного пути, он должен был прожить и до сих пор должен был жить. И говорит потом, да, всем, что вот, если вы будете вести правильный образ жизни, вот будете жить, как я, например, да. Потому что долголетие не цель у нас. И жизнь наша уже прописана.
когда мы уйдем. От чего непонятно. Поэтому мы не переживаем, если уйдем быстро, рано. Сделай то, что ты можешь. Все. Остальное уже Аллах Тааля позаботится. Если у тебя рождается ребенок в 60 лет, пусть родится, не переживай. Пусть родится. У Абу Бакра, рады Аллаху анху, остались дети. У Умара остались дети. Каких-то из них усыновил Гали, рады Аллаху анху. Каких-то детей усыновили после Гали, рады Аллаху анху, его детей. Они не боялись родить детей и говорить там, вот у меня останутся там беспризорные там или дети без еды. Потому что у Аллаха еда, и у Аллаха наш удел, наш срок жизни. Также, дорогие друзья, нельзя сваливать лень на предопределение. Потому что некоторые говорят, я не работаю, смысла нет, потому что Аллах меня сделал бедным. Мне суждено быть бедным. Мы работаем не для того, чтобы разбогатеть. Мы работаем, чтобы принести пользу обществу и чтобы не нуждаться в других людях. А дает пропитание Аллаха Тааля. Если человек работает, чтобы разбогатеть, у него неправильное представление о богатстве. Он думает, что богатство от работы идет. Не совсем. Богатство от Аллаха. Работаем мы не для этого. Сахабы, например, были довольны своей жизнью. Их все устраивало. Ходили в мечеть, туда финики приносили, они кушали. Они особо не утруждали себя. Но когда услышали, какой саваб будет за садака, они устроились на работу. Они устроились на работу не для того, чтобы разбогатеть. Они устроились грузчиками на рынок. Для чего? Чтобы у них появились деньги, чтобы дать садака. Они поняли, что они упускают возможность этого саваба. Они саваб брали, намаз читали, уразу держали, людям помогали, в джихадах там участвовали, в мечети сидели, саваб получали. Но вот садака давать они не могли. Почему? Денег не было. И они пошли, устроились на работу, чтобы этот саваб не упустить. Не потому что разбогатеть они устроились на работу, а чтобы саваб этот не упустить, саваб садака. У них цель была другая. Поэтому если человек работает, чтобы разбогатеть, это бедный человек. Это бедный человек, он страдает, он мучается. Такой человек. Ты работай, много работай, чтобы принести пользу. Да, желай заработок побольше, но для чего? Не просто, чтобы у тебя был большой заработок, а чтобы это было дополнительным средством, чтобы заработать самому. Поэтому, дорогие друзья, нельзя лень оправдывать тоже предопределением. И также нельзя сидеть и ничего не делать, говоря, что Аллах и так даст. Умар, рады Аллаху анху, выгонял таких людей из мечети. Он говорил, идите, работайте и не думайте, что деньги с небес падают. А как это? Он что, был кафиром, что ли? Что Аллах Тааля не мог дать так просто денег? Он знал истинную суть предопределения. Он знал, как устроен этот мир. Есть причина, сабаб. Человек работает, это сабаб, причина. Аллах Тааля дает. И человеку будет только то, к чему он стремился. И то, что он стремится, обязательно будет результат этого стремления. Аллах Тааля говорит. Поэтому Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, когда намаз закончится, идите. Идите. Не сидите, а идите, работайте, Аллах Тааля говорит. Намаз прочитали, идите работайте. Время намаза пришло, читайте намаз. Поэтому мусульмане это не... некоторые там есть такие, вот, например, в Индии есть такие, да, люди, которые не работают. Они говорят, это мое предопределение, я вот хожу, там брожу, на подачку живу. Нет, у нас в исламе нет такого. Нет такой философии, что ты сидишь и ждешь, пока с неба упадет. Я вам уже говорил, мой отец всю жизнь ждал, что пролетит самолет над нашей деревней, взорвется на небе, и оттуда упадет чемодан денег. Какой-нибудь богач там вез, и оттуда упадет. Он ждал до 50 лет. И когда я на улице нашел какую-то железяку, я думал, что этот самолет взорвался, эта железяка упала.
Слишком блестящая была эта железяка, но чемодан денег все равно не было. Так не получится, не упадет. Все равно надо что-то делать, дорогие друзья. Поэтому мы тоже не оправдываем свою лень предопределением. Поэтому надо правильно понимать предопределение. Предопределение помогает, психологически помогает в этой жизни справиться с болью, страданиями, с болезнями, потому что да, это от Аллаха. Но нельзя оправдывать предопределением неверие, свои грехи, и лень и так далее. Потому что это уже твой выбор. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والسميع الدعاء